Assalomu alaykum. Abiyim, nendey harfni bugun hazırlading bizga? Men bugun sizga N harfi silim. N. N harfi. Nechik u yozila? Ayta qaraymiz. Aytagiz, 3 topqir aytagiz. N, 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 N. Maryam, sen biror so'z bilasizmi N harfini? Ayya, men bilam nasos. Aytagiz balalar, sizda aytagiz, nendey so'zlar, siz tatarcha so'zlar bilasiz N harfini? N. Aytagiz, bilim yurtuna boramiz. Ayda Maryam. Aytagiz balalar, birga boramiz. Aytagiz, hozir chaqiramiz. Hechkashay sanaymiz. Ham aytamiz. Assalomu alaykum. N harfi chiq. Ayda. Aytagiz balalar, bizning bilan. Aytagiz, 1, 2, 3. Assalomu alaykum. N harfi chiq. Mana. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh balalar. Hallaringiz nechik? Allohga shukr. Rahmat N harfi. Sirovga rahmat. Aytagiz, men sizga shunday matur rasm ko'rsatam. Matur rasmlar ham siz aytagiz. Nendey so'zlar, nendey rasmlar siz ko'rasiz N harfini? O'ylag'iz 1-2 minut. Menim aytasi kelar N harfi. Ayt Ibrohim. Men bilam narsa turida sening aytasing kelar. Ayy, menim aytasi kelar neft. Neft menda bor. Ayy, durust. Balalar, siz nendey so'zlar ko'rasiz? Men ko'ram. Og'ash, narot degan. Ayy. Tag'in namozliq N harfini bor. Ayy. Bo'tan yo'q N harfini. Bu nendey rasmlar? Bu chachak. Ham jilak. Victoria jilagi. Ayy, qarag'iz, bizning N harfini nendey rasmlar? Neft, neft. Namozliq ham narot ag'ashimi? N harfini tugul, chachak ham jilak. Allohga shukr. Hozir qarag'iz balalar. N harfi A harfi bilan do'stlashganda o'qila na debmi? O'qig'iz ali. Na 3 topqir aytagiz. Na, na, na. Hozir biz sizni bilan bir o'yin o'ynaymiz. Aytagiz. Balalar, o'ynaymizmi? Aytagiz ali. Aytagiz. Biz sizni bilan qo'l chabamiz. Agarda hozir tag'in N harfi chiqsa, biz sizni bilan qo'l chabamiz 10 topqir. Agarda ikkinchi harf bo'lsa, qo'l chapmaymiz. Angladingizmi? Ayy. Mana hozir achamiz. Bismillah. O'qig'iz. Bunda hali qo'l chapmaymiz. Bunda hali o'qiymiz. O'qig'iz. Va'da. Va. Va. Aytagiz. Tag'in ketib boramiz. Qo'l chabamizmi?
Yok әлі чапмайбыз еме, Н харфі түгел еме? Оқығыз бұны. Нинди харфлер? Г, А, Га, Дрес. Н харфі, на, қол чабабыз, әйдәгіз 10 тапқыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қол чабабыз. Машалла. Әйдәгіз. На деп оқылайым, ә? На. Тоқтағыз. Ашық. Mana bu harflarni o'qig'iz әлі. Ma. Bu harflarni o'qig'iz. Ba. Na, aydagizdan qo'l chabamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодцы, машалла, subhanallah. Hozir aytdingiz balalar. Nindi siz Alloh taolaning ismin bilasiz? N harfini. To'xtag'iz ali. Bo'lmadi. Nindi Alloh taolaning ismin N harfini bilasiz? Men o'qisam yoriymi? Ayda İbrahim, sen o'qiy bilasan. Nur, An-Nur ismi Alloh taolaning. Ayye. Nur. Narsa deb anglatadi? Alloh taolo bizga nur jiberaymi? Bizning yuraklarga iymon jibera bizgaymi? Tag'in narsa anglatadi. Bizning kitob Qur'onul Karim ul nur, nima? Alloh taoladan nur. Tag'in narsa. Ul bizning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ul nur, nima? Nur, alhamdulillah. Hozir qarag'iz. Men sizga bir abi turunda söyleyeyim. Bir vaqtda, bir zamanda yaşayan shunday abi, aning ismi bo'lgan Umar ibn al-Hattab. U İslamning xalif bo'lgan. Lekin eng birinchi u hali islom dinine kirmagan. Nishab kirmagan? Onun yürəgi daş şekilli bo'lgan. Hem o işitken apasından o Kur'an okuyken o büyük açulanğanı, o büyük usal bulğanı o vaxtda. Hem anı rışqanı, açulanğanı apasın. Şundan sonra o aytken bir günni kelgeni hem apasın ötüp jibergen, apası jığılıp düşken. Şundan soň Umar ibn al-Hattab oýlagany, nerse üçün menim apamny ötdüm eken? Aýda birigiz atu, okuyma әле sizning kitabıgyzni körsätigiz. Aňa apasy aýtken, sen yuňup kelseň, biz senga körsätäbiz. Yarar dedi. Hem Umar ibn al-Hattab yuňup kelgen. Hem okuy başladı Kur'anul Karim. Nerse bolgan şundan soň anyň taş şekilli yürek eri başlagan. Anyň yüregine nerse kirgen? Nur kirgen, nime? İman nuru kirgen anyň yüregine. Subhanallah. Şundan soň Umar ibn al-Hattab bek yumuşak kişi bolgan.
ул йомшарган һәм мусульманнарга бик булыша башлады. Ул ислам диненә кергән. Субханаллах. Ул бик дуслашкан мусульманнар белән һәм бик яраткан Кур'анул Кәримне. Субханаллах. Менә шулай йөрәктә ташлар эриләр. Аллаһ Тәгаләнең нуры җиткәч, субханаллах. Әйе. Алар бик дус яшәгәннәр. Шуннан соң. Без укыйбыз. Нәрсә язылган? Безнең җирнең ва күкләрдең нуры. Менә шулай язылган. Әлхәмдүлилләх. Һәм әйдәгез, менә шундый рәсем ясыйбыз. Һәм әйдәгез, шундый рәсем ясыйбыз. Н хәрефен язабыз. Һәм шундый светильник язабыз, яме? Рәсем ясыйбыз. Һәм кем тели, соңрак ясыйсыз бүләк туганнарга. Менә шул аятны әчәсез. Сура Ан-Нур 35-нче аят. Аны бөтенесен язсагыз да була. Ул бик матур аят, субханаллах. Менә шундый открытка ясый аласыз һәм бүләк итеп туганнарга бирәсез. Рәхмәт, Н хәрефе. Рәхмәт сиңа. Әйе, балалар, мин киттем белем йортына. Ярар, сау бул. Әссәламу алейкум. Ва алейкумуссәлам ва рахматуллахи ва баракатух.